Hadin ga jingla jong kisan ngut kirang ye lekai ban ya lekai bha ha National Kickboxing Championship ki blalit ban mi khmat na ka Meghalaya Martial Arts Federation ya ka belas dang na du kalai turik kelalingkot arajar arpusau hadu ka hendriu turik kelalingkot arajar arpusau bat ka bela penlong hatal ka Tora New Delhi. Kum ka jing ai mensim sha kini ki samla ki bla wan ra e ka nam ka buram kum ta ka seng ki SU North Castles District ki ba kunthop na du samla Lambok Rembai Vice President KSU NKHD Unit usamla bayai shanlang Harshan Lor ubadi Assistant Organizing Secretary NKHD Unit usamla Nobel Star Lingdo ubadi Vice President ka seng KSU Pahamaulin Arpumer Circle usamla Crowbox Silyang President KSU Pahamaulin Arpumer Circle usamla Johnny Nongrum Sports Secretary NKHD Unit Giant Silyang lembat kiwi ki nong elam na North Castles District Unit ki circle bat ki unit ba pher jong ka seng lembat ki kimi ki kpa jong ki kirang hene ke janmit jong ka khandai turik kelalingkot arajar arpusau kila priang sngo bha bat pinkop burom ha ka jingelang ka baret haringkat ki jing ai sngo bha ya kini ki samla ha Berni Hat Riboy District ki ba kentup ya usamla Kershan lang lingdo usamla riman bha singkli ki badehi ki dukhat bapura joka seng KSU nangta uwan kupar singkli u Francis Klein u Pernai Khamdej bat u Thomas rong thalu u badei u nohikai bat u nongelam kumu coach jong ki kirang ya lekai haba ai jingkren na kaliang ki nongkren kila ai mensim shikirang ya lekai bakim dei ban kot tang ha ka ni ka tournament henrei ki dei ban ya lekai bha shu shaki wepat ki tournament ki bakham he shu kila ai ka jingyaro ya unong elam la ne coach ya ka jingla ka jong u ban hikai ya kini kirang ya lekai kat hadu ba kini kirang kila yo ya ka jing job bat ra ya ka nam ka burom haying hasem ya ka district bat ya ka jelahi baro ka wei. Samla berawan rakam rom ini cekru ketam yai coach bangila si penduman dengan por bagi dan dulu jinge di sekolah pakaseng rangba semat kang thalu kelenti kun samla dong gade dong matai dari cekru ini bagi demi semat si penta dengan kaji boxing wana coach kapon samla dong gade dari cekru ini yang belum stop baru ini tang berkelit buat persepit sebar lah Andre mana kapol di wanra ya kenal rom rak medal ke jela kena ke pau sai ba dari dan tu pun semula ini pun sap kapong ada kami lakai ada put kapten kapten kulit putih lekum ke sengpat kaba dan kapol skor Asia Hinseng di bor baret
Sile hi kasyan kat pala istu kene ka jingi ka ki sing kita ba bike ba but financial program juki mending kui game ba kamtil ambiang ka financial juki mending istu pat wala da jeung jingi mending islo makasang ni yawat lak kelti kumdo banyak kasyan lang ban pli yang platform yang ikut samla jong kene kali jungi nang bakila ni kasap kong juki sa kiwe pan kita jujur kiwe bagi jala kalau kayak kesini ke sorong pat mina kemen ru manang ni khmat wan do sem abon kalau ko kijinge wan chaka seng kanya train kat dia wat kilat kelti kumno beli kentiu ikun samla ai kam ngilek kai le kam pot ketem ane ka pule di kam kalau mungkin so masalah pot sport ni di bawah di clear kira kai samla jodi ni stop ba dia ni dia Pak menang ba sangi ini ke kasap ba kidan aja berku na banalor kandan ba dai dap mo ba yesha ba up dia berdiran patience ka pare ba kunju ikut ba lang ba yalam lang ana kama kajing iskal ba aba lang ba na yalam ne unang batay nang hikay do at least buni kini ki ahi ng pisero ba lang kami harus tuba sama di dalam di bayang buat pinahilam selalu didiskusikan balik kawan saya ini di jalan di bahasa sahabat Rang Jayapura jungi ki lawan rakyat keburom nak minta takkan bertadong jungi ni serong hantam ni yo angai arut di dekat ke Jayapura jang keseng ki bade ki bela isim bentah hakne ka lempungnya lekai dia kena kepur ni nakaliang sunga ngam dan pentren dari tangkawai nakaliang sunga ngasngo penpau ba kejingun ra jongki ya keburom om tang namenta ka jongki simet dari nakmeta kan kadong namenta ka jela kari bekejai pendrio ba ni sngo sarong ban ya sngo ba kikul sama jungi kila kiu habarok kiliang lah kadeh kalian kuliah ke putih lah kadeh kalian ke jingle kai football ke jingle kai cricket titik sing bat punta terke ang akan ke por kumbangitip hakini ki pertesi ki pamenta ngidon kam kumbangi juong na papor sa papor ngidon kam ha ke jingle daw kulum bata ke bormet bat kumta ngidon kamru ban kilan met bat ban penklainya la ka jong ke bormet bat banyada ela ka jong ka jinge ke bawan ka jingem jengi ke baman la kasi ke jing sneu ke ba ngimla ban batai ba hakno kono kopor ngila banyada ni hapan kilomet bat kawai ke ba khamsno sarong kalong habangi dei kirang lekai ni light na ke babun ki jing syapan soy ke baharkom ha ke jing di ke ba penbuat kum ka kiat hamtam lele hodrox kumangitip ke KSUI kayile persya hak bede bat kijis new habro kiliang ke KSU kabu ya katong hakmat banyale persya yo drox nak kata kadaw nakliang ke KSU ngi ai mensim ya pi bat penslur ba nang sikmat to kinangile kai pha bat nangile sitom ba pinangla ban kiu sekikadan ki bakham saneng bat habangi wanra e kijinjop om bangin song sarong bat ngin le e kine kita ki kam ki ba penbuat ki ba le e ki kam ki pensneu de henre nakaliang jungi kentu ya pi ba nang e trisitom nang kilan met nang kentu ya ki be nang e versu ya ki be ru bakin le kai ban pen halah jong jing na nakikam pun dan pun isi sorong ru kami kisar kemas dan kami itu sorong baik ide nak kita jedong kami pada lembah jong dongi lak pilat yang pun sunga jong kahan jedong dongi kami ba kilak banyalam banyawer para semla di belami maka jela berikun jadi semua nombor dili hadir berpilong ra yang nam kuburom ke jela jungi nakliang keseng di pulang yang nak support
akan dia kaji ngicuk gerbang lagi samla gomir usia mata saya kui pat lah kalau sampai usul amla pandai boleh try gunung tau sesian bi la di kedua lang yang boleh krui bagi yo bagi pelong kena program belungkot program pat apa la program ko hamsungkun namar ba samla ki bami beri kai cha kiwe jela na pedang joki sangot ke kidon ro na pedang joki arngot kata usamla riman pasing kli usamla kersan lang ndo Dari kuat berpura jong ka kasih student union, dan kalian juga keseng ro, kita perjumpaan untuk kata, kalian berpelak, kalian berkai bah, kalian berkeliyo yang kita kemah di boker kita di ikut di jongki, dan kalian dongang asal bertiang suharu ya dinoilam untuk distrik untuk semula Joseph Lombok Rembai, dari vice president jong kantor kecil distrik, semula Joni Lungrum dari sports secretary jong kantor kecil distrik, semula Sharon Thankyou dari Astan Finance District, samla Kraus Liang dari Astan Organizing District, lam Pradkot District, di Pradkot ni unit isakal repair Balewan dari dalam benih napor, tujuh IP ki bahing wasam, ki mi kipa, di Balewan ban ya dalam benih napor,